Alright, mwaramutse neza bakunzi ba Bendera TV igitondo cyiza. Ubu ndizera ko mumeze neza. Muri iki gitondo tariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu tugiye kubagezaho amakuru aramutse, aho mugiye kuyagezaho nanjye MOG. Reka natinze mu magambo nkubite mbangura nk'ibisanzwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuvugaho muri aya makuru. Iran yemeye agahenge kasabwe na Trump nyuma y'amasaha ikozanyaho na Israel. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola. Kandi turababwira ko umutingito ukomeye muri Philippines wishe abantu 19. Komeza tubabwira ko kandi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Colonel Mambweni wari warakatiwe imyaka y'igifungo 10 yakatiwe urwo gupfa mu bujurire. Munyemerere ngaruke mu kanya tuyavuga ku buryo burambuye, kandi nizera ko wamaze gukora subscribe wowe unyumvishe bwa mbere, kandi nawe usanzwe unyumva ndagira ngo mubwire ngo uze kwibuka gukora like, share kandi mukomeze mudushyigikire. Murakoze cyane, reka tugaruke mu makuru mu buryo burambuye, aho tubabwira ko Iran yemeye agahenge kasabwe na Trump nyuma y'amasaha ikozanyaho na Israel. Kuva mu ijoro ryo kuwa 7 Kamena 2026 Israel na Iran byarasanye byifashishije misile nyuma y'iminsi impande zombi ziterana amagambo mu gihe cy'agahenge kagizweho uruhare na Pakistan na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Akagahenge byitwaga ko kari hagati ya Amerika na Iran kasize ibibazo byinshi bitarasubizwa birimo n'ibya Israel yagombaga guhagarika ibitero ku birindiro bya Hezbollah muri Lebanon, kuri Hamas mu ntara ya Gaza no ku Houthi muri Yemen. Komeza tubwira ngo iyi mitwe yitwaje intwaro ni ingenzi cyane kuri Iran kuko abakurikiranira hafi amakimbirane yo mu burasirazuba bwo hagati bahamya ko ikorana n'ingabo za Iran yifashisha mu gushyira igitutu kuri Israel, kandi ko Tehran ariyo iyiha ibikoresho ikanagira uruhare mu buyobozi bwayo. Ubwo Israel yari ikomeje kugaba ibitero kuri Hezbollah mu mujyi wa Beirut, Iran yarayiburiye iyimenyesha ko ibyo bishobora gusubiza ibintu byose irudubi. Intambara ikomeye ikongera karota nk'uko byagenze muri Gashyantare na Werurwe 2026. Yasaga naho Israel itumva umuburo wa Iran ikabifata nk'ibikangisho gusa. Yari ikomeje kugaba ibitero kuri Hezbollah mu mujyi wa Beirut, Iran yarayiburiye imenyesha ko ibyo bishobora gusubiza ibintu byose irudubi. Intambara ikomeye ikongera karota nk'uko byagenze muri Gashyantare na Werurwe 2026. Byasaga naho Israel itumva umuburo wa Iran ikabifata nk'ibikangisho gusa, cyane ko yashinjaga Hezbollah gukomeza kubangamira umutekano w'abatuye mu majyaruguru ya Israel hafi y'umupaka wa Liban. Mu cyammunsi cyo kuwa 7 Kamena ingabo za Israel zagabye igitero ku birindiro bya Hezbollah mu gace ka Dehi kari mu majyepfo ya Liban, zishinze umutwe kurasa za roketi mu baturage bo mu majyaruguru y'igihugu. Kwihangana kw'ingabo za Iran kwarangiriyeho kuko nyuma y'amasaha make ibirindiro bya Hezbollah kuri Dehi birashwe, nazo zatangiye kohereza misile muri Israel. Intwaro z'ubwirinzi zarateca munsi cyo kuwa 7 Kamena ingabo za Israel zagabye igitero ku birindiro bya Hezbollah mu gace ka Dehi kari mu majyepfo ya Liban, zishinza uyu mutwe kurasa za roketi ku batuye mu majyaruguru y'igihugu. Kwihangana kw'ingabo za Iran kwarangiriyeho kuko nyuma y'amasaha make bya Hezbollah muri Dehi birashwe, nazo zatangiye kohereza misile muri Israel. Intwaro z'ubwirinzi zirategurwa, abaturage basabwa kujya mu bwihisho. Ibinyamakuru byo muri Amerika bivuga ko ubwo Iran yarasaga izi misile, Perezida Donald Trump yahamagaye Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu amusaba kudasubiza Tehran. Yasabye Netanyahu kudasubiza ab'imbere muri Israel, bo bakomeje kumushyiraho igitutu bamusaba kudasa Tehran. Mu masaha 10 y'urukerera rwo kuri uyu wa 8 Kamena ingabo za Israel zatangaje ko zagabye igitero cy'indege mu birindiro by'ingabo za Iran mu bice byo mu burengerazuba no hagati muri Iran, kandi ngo hangijwe byinshi birindiro by'ingabo za
za Iran byarashwe mu rukerera harimo ibiri mu murwa mukuru Tehran, umujyi wa Tabriz, Masfa na Isfahan. Ibinyamakuru byo muri Iran bihamya ko nta wapfuye cyangwa ngo akomereke. Ibinyamakuru igisirikare cya Israel cyatangaje ko Iran yarashe muri Israel misiri hafi 30, izindi ebyiri ziraswa n'abarwanyi b'umutwe w'Abahuti. Ibiro ntaramakuru Tasnim bikorera leta ya Iran byatangaje ko amakuru bikesha umwe mu bayobozi wa gisirikare avuga ko cyiteguye guhangana na Israel na Amerika igihe kirekire, bityo ko Israel na Amerika n'ibishintaramakuru Tasnim bikorera leta ya Iran byatangaje ko amakuru bikesha umwe mu bayobozi b'igisirikare avuga ko cyiteguye guhangana na Israel na Amerika igihe kirekire, bityo ko Israel na Amerika n'ibigishotora bizaba bikoze ikosa ry'ubusazi. Ubwo yagize ati niba abanya-Israel n'abanyamerika batekereza ko bafite ikibazo mu biganza byabo bakumva ko bashyirira n'ingabo zayo aho bashaka mu gihe bari gukora ibyaha cyangwa se bakagena aho igisubizo cya Iran cyagarukira, baba bari gukora ikosa ry'ubusazi. Ubwo misile zari ziri kugwa muri Israel izindi ziri gusamirwa mu kirere, byavuzwe ko Netanyahu ateganya gukoranyiriza abo mu nzego z'umutekano mu nama yihutirwa yiga ku ngamba zikwiye gufatwa kuri iyi ntambara ya Rose. President Trump yanyujije ku rubuga rwa Truth Social ubutumwa busaba impande zombi guhagarika kurasana bwangu kugira ngo harebwe n'ibiganiro by'amahoro bikomeje bishobora guhagarika amakimbirane hagati y'ibi bihugu. Yagize ati Israel na Iran bigomba guhagarika kurasana bwangu. Ubu butumwa bwakurikiwe n'ubundi buvuga ko impande zombi ziri kureba uburyo zakubahiriza agahenge nyuma y'amasaha zihanganye. Nyuma y'ubu butumwa bwa Trump, igisirikare cya Iran cyatangaje ko cyahagaritse kurasa kuri Israel, ariko Israel niyongera kurasa i Tehran cyangwa mu majyepfo ya Liban intambara izongera kurota. Cyagize kiti ubushotoranyi n'ibikorwa by'ubugome nibikomeza abari mu majyepfo ya Liban, ingamba zikomeye cyane zirenze zafashwe mbere zizakurikiraho. Perezida wa Iran Masoud yatangaje ku rubuga rwa X ko igihugu cye cyiteguye gukomeza ibiganiro by'amahoro ariko ko no kwirwanaho mu gihe cyashotorwa. Perezida wa Iran Masoud yatangaje ku rubuga rwa X ko igihugu cye cyiteguye gukomeza ibiganiro by'amahoro ariko no kwirwanaho mu gihe cyashotorwa. Ati ntitwavuye mu rugamba kandi ntitwanavuye mu biganiro. Hari amakuru avuga ko mbere y'uko igisirikare cya Iran gitangaza ko kitongera kurasana muri Israel, Perezida Trump yongeye guhamagara Netanyahu ku murongo wa telefone, ariko ibyo baganira ntibiramenyekana. Igisirikare cya Israel ntikiratangaza niba nacyo cyemeye guhagarika ibitero by'indege cyambutsa kigaba muri Iran, ariko hari amahirwe menshi ko impande zombi zubahiriza agahenge kasabwe na Perezida Trump. Dukomeze n'inkuru iri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola. Abayobozi mu nzego z'ubuvuzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC bwatangaje ko abantu 12 bakize ubwoko bushya bwa Ebola buzwi nka Bundibugo, ariko ko abarwayi 243 bakirimo kwitabwaho mu turere 25 tw'ubuvuzi two mu ntara za Kivu zombi na Ituri. Ibizamini bya laboratwari byagaragaje ko abantu 515 bagaragayeho Ebola kuva iki cyorezo gitangajwe. Ibizamini bya laboratwari byagaragaje ko abantu 515 bagaragayeho Ebola kuva iki cyorezo gitangajwe, abandi 91 bakaba bamaze guhitanwa nacyo. Ibikorwa byo guhangana n'iki kiza n'ubu biri mu cyumweru cya 4. Mpera z'icyumweru gishize ikibuga cy'indege cya Bunia mu murwa mukuru wa Ituri cyongeye gufungwa ku ngendo z'indege za gisivile nyuma y'akanya gato cyari kimaze cyongeye gufungurwa. Ubutegetsi bushya bwa gisirikare bwashyizweho muri iyo ntara bwagabanyije ingendo zemererwa gusa abakozi bakora ubutabazi hamwe n'amatsinda y'abahanganye na Ebola mu rwego rwo guhashya ikwirakwira ry'iyi virusi. Iki kiza cya 17 cya Ebola kibasiye DRC. Ni ikiza cya 17 cya Ebola kibasiye DRC. Kwirinda ko hazabaho kwisubiramo
byabaye mu cyorezo cyabaye kuva 2018 kugeza 2020 cyishe abantu barenga 2,000. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'ikigo cya Afurika cyo kurwanya no gukumira indwara African CDC riratangaje gahunda ya miliyoni 518 z'amadolari y'Amerika yo guhangana na Ebola. Iyi gahunda ikaba izageza mu Gushyingo uyu mwaka. Reka dukomeze n'inkuru iri kuvugwa mu gihugu cya Philippines, aho umutingito ukomeye muri Philippines wishe abantu 19. Nibura abantu 19 bamaze kwitaba Imana nyuma y'umutingito ukomeye wari uri ku gipimo cya 7.8 wibasiye agace kari hafi y'ikirwa cya Mindanao mu majyepfo ya Philippines mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Uyu mutingito wabaye saa 1:37 ku isaha yo muri Philippines, utera impungenge zikomeye ndetse utuma hatangwa impuruza za tsunami mu bihugu birimo Indonesia, Ubuyapani na Australia. Nubwo zimwe muri izo mpuruza zaje gukurwaho nyuma y'amasaha make, abaturage benshi bahise bimurwa mu rwego rwo kwirinda ibiza. Amashusho yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje inyubako nyinshi zangiritse zirimo resitora ya Jollibee yasenyutse burundu nyuma yo kugwirwa n'umutingito. Raporo z'ibanze zigaragaza ko abantu 134 bakomerekeye muri uyu mutingito mu ntara zitandukanye zirimo South Cotabato, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani ndetse n'umujyi wa General Santos uri hafi y'aho umutingito watangiriye. Perezida wa Philippines Ferdinand Marcos yatangaje ko inzego zose zishinzwe ubutabazi ziri gukora kugira ngo zifashe abaturage bagizweho ingaruka n'iki kibazo. Yavuze ko leta itazatererana abaturage bo mu gace ka Mindanao kandi ko ibikorwa by'ubutabazi bikiri gukorwa. Kubera ubukana bw'uyu mutingito, amashuri yo mu duce twibasiwe yahise ahagarikwa. Ibi byabaye ku munsi wa mbere w'itangira ry'umwaka w'amashuri muri Philippines. Abashinzwe ubumenyi bw'isi batangaje ko nyuma y'umutingito wa mbere habayeho ibindi bitigitiro. Birenga 130 byakomeje kunyeganyeza ubutaka, bimwe bifite ubukana bugera kuri 3.7. Mu ntara ya Sarangani ibikorwa by'itumanaho n'amashanyarazi byabanje guhagarara, ariko nyuma ya serivisi zirasubukurwa. Philippines ni kimwe mu bihugu bikunze kwibasirwa n'imitingito kubera giherereye mu gice kizwi nka Ring of Fire, aho ibikorwa by'imitingito n'ibirunga bikunze kuba byinshi mu isi. Umwaka ushize undi mutingito wari ku gipimo cya 3.9 wahitanye abantu barenga 70 muri iki gihugu. Kugeza ubu ibikorwa byo gushakisha no gutabara abakiri munsi y'ibisigazwa by'inyubako birakomeje mu gihugu. Ubuyobozi bukomeje gusaba abaturage gukomeza kwitonda no gukurikiza amabwiriza buhabwa n'inzego z'umutekano. Kuvugwa muri DRC, aho Colonel Mwambweni wari warakatiwe imyaka 10 y'igifungo yakatiwe urwo gupfa mu bujurire. Urukiko rukuru rwa gisirikare rwatanze umwanzuro ku rubanza ku iyicwa ry'impuguke za Loni umunyamerika Michael Chap na Zaida Catalan wari ufite ubwenegihugu bwa Suwede na Chili. Ababishwe muri Werurwe 2017 ubwo barimo gukora iperereza ku ihohoterwa ryabereye mu ntara ya Kasai nyuma y'imyivumbagatanyo y'imitwe yitwara gisirikare ya Kamwima Nsap yahagaritswe n'inzego z'umutekano. Uru rubanza rw'ubujurire ari narwo rwa nyuma rwakatiwe abarenga 54 bose bahamwe n'ibyaha by'intambara n'ubwicanyi igihano cy'urupfu, ugereranyije na 49 bari bakatiwe iki gihano mu rwego rwa mbere. Iki cyemezo kirapfundikira urubanza rumaze hafi imyaka 9 y'imburanishirize y'imanza, ari menye za nyuma muri zo zaburanishirijwe Kinshasa imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare. Mu bakatiwe harimo n'abayobozi benshi b'inyeshyamba za Kamwima Nsap, mu bakoze ubwo bwicanyi na Colonel Jean de Dieu Mwambweni, umusirikari mu ngabo za Congo, nk'uko inkuru dukesha Media Congonet ivuga. Ku rwego rwa mbere, Colonel Mwambweni yari yarakatiwe igifungo cy'imyaka 10 gusa kubera kubura ibimenyetso mu bujurire. Urukiko rwemeje ko ari we wataye mu mutego impuguke kandi rwemeza ko akatiwe igihano cy'urupfu. Icyaha cy'uburemere budasanzwe nk'uko iki cyemezo kibivuga. Impuguke z'umuryango w'abibumbye Michael Chap na Zaida Catalan zafatiwe ku itariki 12 Werurwe 2017 ku kiraro cyo ku mugezi uri hafi y'umudugudu wa Moyo Mosila, aho bajyanywe n'ababayoboraga b'abanyekongo.
nubwo bagaragaye ko ari impuguke bashinzwe kuba abagambanyi hanyuma babajyana mu gihuru aho barasiwe imbere y'uko uyu mugore wo muri Suwede acibwa umutwe. Bamwe mu baregwa bahamwe n'icyaha cyo kugira uruhare mu gutegura ubwo bwicanyi, abandi bagaragaye ko bagize uruhare mu bwicanyi mu gihe abandi bagize uruhare rutaziguye cyangwa bagize uruhare rukomeye mu bwicanyi bombi. Sinasoza ntabashimiye ko mukomeje kutwereka urukundo mukora like, subscribe, share and comment, kandi ibyiza birahari, mukomeze mudukurikire, turakomeza tubibahe. Ciao ciao. Alright, murakoze cyane, ndabibutsa ko mwari mukurikiye Ibendera TV mu makuru yaramutse muri iki gitondo. Reka tubifurize umunsi mwiza kandi uhahe muronke, turabakunda.